Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Arsene Ndikumana, nkaba ndi umuvugabutumwa, nkunda gusenga, nkunda no gusangiza abantu ijambo ry'Imana. Uwiteka rero abagire neza. Nagira ndabasabe kugira ngo mudushigikire, kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza ku bantu benshi. Hari ikiganiro dukora buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu, ni ikiganiro twise morning prayer cyangwa se isengesho ryo mu gitondo. Nigiye dufata umwanya muto hagati y'iminota 4 n'itanu, tukaba twize ijambo ry'Imana, tukaba twanasenze. Iki kiganiro kinyura kuri YouTube yanje ya Arsene Ndikumana. Mushobora kujayo mugakanda kuri subscribe cyangwa se abone kugira ngo mukomeze kwakira rino sengesho ryo mu gitondo. Ikindi dukunda kurungika inyigisho zacu kuri WhatsApp, tugakora audio tukayirungika kuri WhatsApp, abantu bakayumva bagasengana natwe, kandi twagiye tubona Uwiteka atugirira neza kandi abana natwe. Hari ijambo Yesu yavuze mu gitabo cya Luka igice cya 22 cyangwa se 22 umurongo wa 40. Bibiliya iravuga ngo ashitse aho hantu arababwira ati nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi. Nasobanukiwe ko kudasenga umuntu abasha guhura n'ibigeragezo byinshi ugasanga yabiguyemwo, ariko iyo umuntu abashije gusenga Uwiteka aramurinda kandi Uwiteka akamugira neza. Mudufashe rero kugira ngo tubane mu bihe byo gusenga, nanone musangiza abandi ino sengesho rya buri mu gitondo. Uko uyibona kuri YouTube, fata iyo link uyisangiza abandi, cyangwa se uko uronka audio kuri WhatsApp uyisangiza abandi kugira ngo babashe gusengana natwe. Mukomeze kudusengera kugira ngo Uwiteka akomeze kuduha imbaraga zo gukora kino gikorwa, kandi turizera ko abantu benshi bazohabwa umugisha. Imana rero ibagire neza. Abifuza kubana natwe kuri groupe za WhatsApp cyangwa se abafise ibyiyumviro cyangwa ibitekerezo bifuza kudushikiriza, mushobora kutwandikira kuri iyi nimero: guteranya 250 78 75 00 521 plus 250 78 75 00 521, cyangwa se mukatwandikira kuri Facebook yacu Arsene Ndikumana. Imana ibagire neza. Kubana natwe no kudushigikira ni iby'ingenzi, kubana natwe muri ibi bihe kandi gukomeza musangiza abandi ubutumwa bwiza. Imana ikomeze kubana namwe. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Arsene Ndikumana, nkaba ndi umuvugabutumwa, nkunda gusenga, nkunda no gusangiza